Nimbula. Boleh binaka wiki mdina vyoka Indonesia matikumai ena ya kabinaka ni kuwa sa uchungod na vitu ena tin katulu na minite na bambulu chukan wiki mni na bulu ta bangau ni bakarong tikumiki na unitaka ni rong binaka tuka na bio libu ni bewa seongo dan to bulang siam sar chukum na korto toko no sori ena tahu ni toka nambati ni rewa riba udi na rewa kaya kau ni siam tikumina usori na tikinongo bulo ta pangau ni tiku kini sana tiku butik mbak na baya kabi baru tiku mbak na masu sesau timbak na masu jauh tina baya kabi sangol tu kayani na bakong boleh bikin ni kere ya umar na kabi na kanis kini kuani baka iyo nunggu kere malumu main na dolase na nunggu kere buana maramongo kalisi ratuara maramani da aun robe nanggai baka madal teko weekenda tiku talangana nona isema ki soso na deva kandau. Wabi ni binaka ni rani sila ko na nono ngone ni kuwa menta may bitala no wat ki koyo kali siratuara ruch na ulut takale levo kiro na bitala no kini ni kuwa na tambane ni tiko mbula wat ki na bitala no membaleta na dhurban nua i Australia bosi ni akachunga na bitala no ni PEV visa ni Pacific Engagement Visa may Australia sa songo tena bulo Julai ne korso buka joni singa ia na singa na noa sa teka bu me landingi taki na yata tulan rona yata landingi taki ena maten tua bite ia bila ka bali besar bikem ni na sema mai ia ame baka ngala kani baka rawa sa tiku ngodola seri melan dola bana nanda bitala no me baka tiku ni marama ni da on robin na nanda marama bulangi enda na ngante saramanda kina na singa bila kani kuwa na seri mai be rot ne mani bat kita le ke Sofia na sere ni the konrobe mbua madwata nimbula binaka bali besara na sema tumai na ya kabi binaka ni sigani kwa Kabida tolu na kena ya sana na kaun robe mbua maduata dua bulunga na ya dana saivan dua lebura ramba ulama ilalang avesi tau mata lebu kenai karua bulan asau ke bua tau ke ni da kau ni tambua utave uni erongo na kenai anu mula Bibi ko soba tuni kuwa yala ke bura wana namu na bei kabula bei alobi na beto kaitua bei bunini era sua malua kena barabi na ura ena musa Sen
maudhia kinaya simboya ida kau nitambua. Saroro bilangan dia na sero ya koti kenda saranga na marabi ni tolu na nonde asana na aun robe mbua ke maduata ni mbula binaa bikem ni na semati ko na puno bang na aun robe men sana baka mbula saranga ki buana nonda marama ni da au o kalisi ratuara mbula binaka no marama. Bula vina a Dr. Tia wa vina na ka vini ua wa ambula raramba cho eani ve emni ke thara ni sema cho mena ka vini ua ni ndana erona tal no cho eani wa ate ena nongu maramango ustava ambula cho eani vi raramba. Sabi na kami nakabali besar. Kaya mataga niyo, baka madalti kami ni ki manda weekenda, na warong tiyo ka na sinibila ka ni kuwa, na numu ni koro, koro ni baso, kaya na buno niya susumikin. Dr. Tia oyawa marama ni vi ombia mai maduata. Ya vanu au wala au mbula ina. Ia itu susu tungai aro tun lo da onrobe baleta orto tamangu orto lelima ba vita vinia ataman rto orto lelima gai en aruan nyingkasi berta vita viningo gai volai vicinan rto vi ombia ya tamai tamangu angu kuku so itu mani volai tu vi ombia beni tu nau ia itu ngi tumbu tungai tunlo au pabin te ina tua oro aro na matanggalo umbulau na rtu loloma solitu nabi itu ndachi ningel mengele obu merani itu coy ina awawi tumbungwe awawi tamangu jinan itu boleh ambula tu mivi ambian itu ormina lele na yabuso na burtau itu sambula tungai aro tunlo doca nitu or lailai ada nombuda yabu ya anggu italano ni ngu davan ngu awa Dr. Tie or lele itu cu inangor tu vita din serang orta tamai itu sa orto sa suleche virtu tu nganon tu atuan retunga orto sule virtu angelengo itu sama cu ina sa ertu sa wonga indua ngawi tu tatali lai cu mi Australia vati narua ni tu nei ena wo kedar tu awi tu tater tu sami va adengu kede ta or lev sarcha awi tu or na bune itu cu ina lev ngawi mami lev cu mi Australia lev itu ci suba le lai ngar tu cu mina or ya 20 Desember mem dula ina or mi mamili sota mi mamili ba ator da ina tu awi tu or ila Dr. Tindo askere rongole mi namba istau cha Andi Malevani dua ser Yes. Andi Yun. Malevani Andi Malevani na rongo tanggangan sere ayangon na sere enrtu ke da dorbu mina nitu or ya na enrtu sere era li da ket na nek iya Dadin. iya na Andi Malevani na enrtu sere to ngone mina nitu cio orta luveni to anggur orta luveni iya orta keda luveni nongu brothers keda mina or Sa. Tinangu marama ni como mai lau ia esustal tunga mai tunulo ila na ngone manda Dr. T randu ala mai ramai lau randu mi randu rongo da evan me ramai sain ye ramai da tuna so vanua ni taniu angguku kuendo birang oleh meya game ba wachi sar batin nando talamara menitun loa me wele butun loa yang ona tu ndeo mi inar tu anggunana so ya wastu mi komu mara wala ambulai di ombia itu sus aro
Iya. Isa naman buta men na corona lele. Kumbo kalunga tini saling butuh ka wakabida na numdo yanu may vikombia. Ulay daw wir Iya. sarto na numdo bono men na lele. Vambula sarti kubir kaya na siya mati Santi. kumay. Wakan raba ko biyo kan vikombia to na kanu kumarota ka na ni kuasa nga o baka na nanuti ko na nungubili kiti ko na tukutuka na buti ko na turangan na Isso. so ni bono lau turangan na tunayawe membaleto na lenga to may lau na rotowa Rome na nonotowanga to na winiwai gawi baka matal tikchukin na nawanga na Iya. nasyalo tinan Iya. kana nasyalo tinan sarga Iya. katondo ponto chukin na may katondo ngwali di kumbia iyo kato Mm. bukaya ni suba bukaya ni lambasa kato lay baka di mo lambasa hanggang ngwali may nawanga Nah, kinon temannya sa Eli-Eli. tamban kil gor sarga Bisa. dalagaw na ya dalagaw na ya Bisa. sabi na karon di ba Iya, madalta ka gue malangan na senang nunggu Dr. T. Dona yanu rere binaka. Lebu na kenitala no makawa. Lebu na kenitala no makawa. Kwa se mati ke mundo futuna. Na yanu no Iya. futuna. Irgi marah Ah, mata to. Dr. T, au nanu masara, au se bulici au form tumbe anangone ya. Gay ndo amate da ai aro ngila amai ramai vi ombia. Au sini sember na pa andoni revire rangila amai. Au ngi inta ni revire rangi marah mata to ai. iya. Autaro sarebi doa. Ai, ona no mangane remi vi ambi ira sini rere bibi mera ni ona no mende rangu ira ai lawe. Ay, Nando ilang ira me lawe rando rere ai anu Yan yan. Ang ira ngone me vi ambi tunjo ni la me futu na ini maka ira ini eto andare rice. Tina. Sa. Hmm. Sara. Chukulay semay. Ay semay ani. Ochi nito Iya. keli do nang pakiatin ka dio sa bulkabito. Ochi mo ya kitong kita koso i ave nang gelilibu. Kito ave nang gelilibu. Gelilibu puniki na nayavu. O ir na la kumifutuna. Iya. Iya. Kela Pati ni sarang. lebu ngabere vi ambi ira talang nganggorin nanggele lebu. Ngor saranga. Kito gali Hmm. kumo na may tuk Iya. makao may di kumbia. Da buti chuki na bakalibu nang gelilibu. Kito sa hangge maningwale. Nang gelilibu kito lebih na singa le kay Hmm. mapita kisaro sa nang roto kor makao. Kaya kirondo bitano chuki ni kay irto na bi wakani may nang gelilibu. Ya kirto mika. Iya, iya. Naquela Iya. do siya mati chuko na tuk Macau, baletongon na totokan ni tala no Hmm. Macau, siya matatunan no tabi bano. Iya, kali si bi madara puno ni Hmm. abulikin. Eu, Dr. Tin, au lewut abanu bibulia ina, au buli may na ori buli ngay aro na primary school aro kelas 2. O chau sal kelas 3 na nito orni buli lotu may batubon ci ana orni buli lotu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 1 lesta le aro. O chau sangi form 1 le buli na puka. Ona puka ni tu orni buli ngai aro. Form 1 o chau li form 2 form 3 ta le au mi buli ta le batubono. Rongo ta iani ni sa varusonga ni mami orni buli ni sa le yang oni buli ni vici mera buli batubono. Esta le bunga ni Vanuatu ni Tuvalu ni Solomon sa mi buli tangitu ni mami keda ngone imami leni lotu ni kavitu imami wuli cha nabi orule eva imam ren la ame botun imam sama ni la amai samberanga ni yo cha temuan namba iya ta songo nga orni wuli imami sangi ni transfer mai imam transfer mai vitile imam sami wuli na besau Adena. ya nangono form 2 ina sama ni umi wuli na besau o cha form 3 form 4 lesta le na pua Pachau sangili form 5 ni sawa anda orni buli cita viuni form 5 sangili form 6 form 5 form 6 ila nangone ya tendo dacho in New Zealand school cert but in university entrance so form 5 New Zealand school cert university entrance au sini pasti o chau sangili form 6 tali sabu secondary
au lidha ava ina na New Zealand FSLC, Fiji School Right. Living Certificate, mateni amba, yeah? Mateni yang baik. Na 1989, iyo, isaw secondary. Ochi isaw secondary, osangili form 7 ni Vuni Mono. Tina. Ochi nga form 7 ni Vuni Mono, sa start Vava Sara, na Ministry of Agriculture. Ila na ngunea nga do raw tua va do so tunga vi ilay o tamang do lebu to na vi ilay nga sa uchmi na form 7 satu na saro tamang daru la manda vi dona na friend boso lebu na Pacific ando vonto na gabu ang gidu asam te na asasanga la bo tamang na ngunea ondor la manda vi Vembe turangango turangan nero tuma mbos lebu na Pacific then I think it's Muato Cave ero Manila osara la li robi marote esara oro abuli batasar may Fulton College na ngon osar tun sara brother City, you want your daughter to fly on the Pacific as a crew. Tun sarang tata iyo sarang weo san dombula sarang tatarong sarang ay ben atam ya da abada anggo ya sa ur sarang sa sing ben atam ando nangun do mambula mu basam ten tu mu da abatun da mu bu tu no nga busa stiang sarang du kawata stiang ya da talangu friend ita mangu pose limbune lewi enda se cha au cha sarata mangu sa filte na sarafom the very next day au sa start da sara na Ministry of Agriculture ndo tu na basten ila na carrier sten vole che na wabu ya sarang Kabal no salite bula-bula. budava ina no qualifications sa iyo langa mi PSC sa omenong bola the very next day sa start sa na Ministry of Agriculture sinindo ang qualification Dr. T au sa lida sara Sandin. Reda. Tulay siya manipuli siya iyo manipiokan. iyo san dua atale Dr. Tio yau bulan do sarap tu me vitamango yang gi continue ten tu ngaya domingo era kera ileo era do ilatu yang do vina atamundo vi ila yang do value te ina viwe ani malata ni do rede tu na nongo ambula da ema ya saranga do rede tu vitamango na vi ila yang gido yang apa alevo saranga Dr. Tio saranga ani mango da ay sindo qualification tu be au passing amin na form 7 filte na form na singa out mi na result na singa changa sa stul singa me vengo me PSC stul me via wangu bola ni mataka na basten ngangori au tano me bola le revi turangan gota au mi na nunggu bola sa me start running last time tanga au buli mai au science student asanda me da na office na me clerical work me buli da aba ai bola sa me start tanga da Isa. Ya main ngono ya kena ngono ko rede chiko ni kimni sa chiko na tambalan ni kani swali bakasalan ni duru benua. Uni sa iyo lewena chiko do na ngono ko. o tia Dr. T o sa da achi o sangi nangone sangi ndola me sa o eu me nga mundu ngone sio tu sini sio la sio bina ang do vere en do bato bole aket nga au nanu mani ni narani dua ina yanga au do za aba au la sermai so expression of interest me and apply in a scholarship me and lebuli eu apply in satu eu mateni mi lot na mami unqualified workers go au salibuli FIT liva diploma in business studies na accounting salah sa revuli au sa graduate sa na bulingo kami dada na Ministry of Agriculture o satu ina Ministry of Finance ila nangunea o sin ila sa NH nga nanguna mas sang do ko PSC vacancies ket ni matin tu advertise ina mo PSC ngi baba keda matin tundu apply ta apply ta ina sara dada finance na tambanan ni audit
au maniva sa refinance. Sa ci finance au be bula vida ngai finance au reda sara. Dua gua alas dakati au reda sara au las tengi voce me na internet. Vararai cho eu na internet varai sara ini amen. Au be arnira ini Selandia. Kasa apply te into man the position gue ini Selandia. Eu qualified sara in our ni apply te ina. And I remember au sa apply sara ya. Sangi voce ma internet sa ci anogu email au sara ni ba uta tapte na nogu vol au sa ngo endo na center manager ni ndua early childhood center my Christchurch center manager au sindungule va andua sa tap sere sa ba au sini ila avisa va bo sini ila kif kif eu ni ndua ya endo don me anda apply otsa that same afternoon, sa reply morto. Arto sa tarong amay, oy ochi ibe in New Zealand, are you currently in New Zealand? Daba mo visa, what visa are you on? Are you on visitor's visa? Na expire ningon na daba. Manggil, sanggi bila ta, eu sini ila ketu, daba requirements ke them bitu cuma engko, eu bila ta, usang mantan ila daba. O sanggito na ito, oi, siang, oi, uci ibi, ci sanggito na, oi, ira vacancies ngo itu advertise na, these are for New Zealanders, mera apply me in. Funny enough, Dr. T, within the next 2 weeks, sorry, the saranda advertisement mena immigration in New Zealand, is suba. Sa apply sara. A vacancy ngo is for the finance officer ni Immigration New Zealand ni na Suva branch. Sa apply sa Royal. Au sa apply nganggori. Au sa inda kala ni sa ngirichimay ni oyo sa na mulaan ni na interview na Mavao Mingo ni sa nalaan na interview. Iyo that day oyo mula oyo sa I'm an auditor au ya wete na nunggu bos nunggu principal audit anggi na timi iruci ini irau irundu da abana special audit tatubata eba estata mata komplainiane se so permanent secretary sera komplainian so agindu ambiu ya ni permanent secretary ni finance nangidu solimina ni tu tim okay this is a special audit me emduli da aba nangis ni ilacu mutu na ba nunggu boso no ya wangau na seranga me iruna lain no ya na nunggu interview ya na da asa masule ina chio ir sangi barla ye kalis kendar mela tare no story ngo na water supply me no story ndo kisi ame lain ir sabondo ngausa ni ye sambo sa wayang ko do tuang interview me na leda avana reserve bank bertuna immigration in New Zealand mo o bateri o manda mula okay lako sa nali wawacha nganda bungo chamu interview terngila kala Dr. T melak mandayane na nongo levo ni ndo mambula itu leli ma interview tadi pero keda amoy la ani non school amoy rasa fripi sa dap search amel amin nambang keda search magay ndar tungan ndo nganggu top ndo nganggu liu enang new la cho nganalida vasa I had this interview on my mind so salah ndam itu ne ridir kel mama ge sa potes rango ya na ngaurerai but ila dokti ginong na positionnya era barwa interview iyo itu na lele maya ocha sangitun tale itu na letul tal itu na listal guys tulvia wa position go menong iya amazing iyo asa manila o sa nong sa position go sa layan sandua bisa ule ni atmosphere ila era matentutan indo tani ngae bu expectations ya sa cio sarira nunggu expectations sa tosa va ya batangin dengan ni bulan na office ya iyo aula cio ane ya na bulan be o July ge bula me ang gila cio ani sa rongo ta iwa bo China ni sa baru bisa wa ani immigration mesa lewa processes do da ci istu wa mesa transfer manukawi Auckland
Tatuatan do proses ki isuba na residence na sianga. Isuba mesa na sianga na residence team irangan do da vistas visa na student na work sana da ya. Kira na proses PR sana au ke denislan. So sangi ang gilaan sangi wrong ta ichio. This is what's going to happen or to na residence team sana interview sana convert te na non to positions me rue verification officer me tolu me na customer service officers na non to or to na immigration or to na visa officers ngo ni residence team but and na slowly kada bi me opportunity me na apply te na non to positions ya iya o sa giyado ngayon somebody malaw delong ko yung tanga mo na apply yung tanga sabi tuni ilan do ana office o sa lo yani o sa to boleh estar bago como babi ilate ini au na apa pa onda da ne ula chane finance officer o sa baba ilada do wa sando anu da gue iya sama ni liba o sa maya application online ba o binis lanji sandola keda mami apply o chinga madoro wa mesa sa break ni sing sudu ila o ni selanji do into break cek nangona ni aya break sa punga for 1 week kan tagi mi starta le ni sa ocha sing ni sudu imam sa baru break na sa tebu adibi atamate lo men office benito manager sa tebu adibi mtenga ni mara madurmito sa tangi maye ocha rongo abu ilo men office tu ni bango iyo ayam esa sini sulu era kadi bici lomea ortoa asa shortlist ta ina nonra applications salivi ata emi aya gosa sanjingi ta ortora de aleli mame sanon to na positions ya asta bango sara do sara virtual positions ngona nungo sa ilasar ngani sando virtual positions ya nanu ya dokter ti benjin indo virtual positions ya ginong na positions vovo ya tulu customer service verification officer so so taraw verification officer balata ni be salabata tuna nunggu audit background balata na finance iya gue positions vovo sar nga Dr. T la sar ni silanji iraw iruli da mai iruli sar ni silanji buli sar babina 1 month ni iruli listal mai Para kena dama tu na uniforme batu bonu, ale dawir sarin silan. Sarin disilan. Iya Dr. T. Santu banua vina anidada ele buli dia ina nakal sanidada ay balata yaw. Ang bula sartungane nakal sa sarangani ba banua na mateng to vici. Ang gi au tetani ang. Iya. Ilada bangia Dr. T o yang gesake. Yang gesake me ya. No salidada ya. No sange bango. No sa sinimarote nada Balata niyo tamata mga raong tamata lewa tamata ila. Bataw sinali ko endo tamata etambu. So eva asa lodge na application tu naman da eva lodge application na watching eva lodge. Kaya muli declare te in anang yo o branch manager tan bisile may nanunggu na instructions biyaw o na siya nga ba doon o view te na application go o na siya nga ni liitarong nga vi case of sa uve application go di it's a very lonely position and nga tal to a position be nin do judge matabile Moy o waoy o may na public. It's the same. Balata ni ingi bit indende ni almost every second person o ilay. Sandende. I had so many conflict of interest. I live so ang gisake. O sake may I had multiple visas for Australia and America. Awat sih betari lomen niya usar balik niya usar sake tu ni la la kan niya multiple ti America ten is America kunci
Anisanga una chongi This is all part of life. Go Yes. and the abatal, I have to face it. Dr. T, less than 1 month. Gi in the talor to immigration now sa present niya talan niya sa agent. Ooh, Reva. So from what you learned from Sa there, introduced niya talan ni Berto. sa Yes. nila ka ba may Oh, tumba, may Dr. doang T. mo agency, eh? Yeah. And as a verification, I was also a immigration officer. Verification and immigration officer. I was processing visas. So verification officer. Ava in from anywhere in the world, and do we verify in the document in the I which in about and I will run. Ava ito I'll run there. May prove the enemy in a real was it written by this person? Yeah, meron gili complete na non assessment or immigration officer from whichever branch in the world. So dua baba abin asar buli bin asar yo buli dami in. Gay lautal ci ani immigration officers merely training o yaw sa train te inira talci o ira verification o ira immigration officers and so I had a very good training, very good background. Wuli sarang kami inawabina. So when I came out, may startin, but niwachi ilong pa sanggiri to sa agent to ibichi. Sandabi ba alam mata ile berda ba tu vira linabanwa. Era lodge te na to na pepa when they know abisa sinda ni rawa. Sinda sarang ni rawa abisa ya. Merengi lodge te na ne ocha ungindo tarumya mo ngiri bi client o so mo agent every day lao. Or sometimes I also saw my 1,000, and na raw mango visa, and then I have to pay another 500. So from there, sando buli the China that I can do a much better job. Una la mitumba, una mi the ango. So sangindo to ni berta mata okay, what you do? Bola ando bola. Tuna vi enyo yo sana withdraw teni emo yo sana kuni no mu agent wala mendo wala vi ito wala talanga vua but you don't have to pay that $500 vi but to esang sertungan dona effort of amena no mu application abi ba lolo mata ando sarap to na vi matanggali agent serando iyo but leva agent no knowledge sang ba ando ni dua policy knowledge nothing. Oira sangi based ina ngamen nanonra ndondonga nanonra filte ina form loja visa sa approve my sarawa visa ngo I can do this. So when a visa gets declined, then they learn, and bambale, next time sini ranida ini visa. So they learn through the declines. When there's an approval, that's must to be a confidence, Merala. So when people know that somebody is getting approvals, people run there. But policy is what they don't know. Ira tambata maybe my agent or ira they don't want to come and spend money. All they want on Ravisa Merawa. Ila? Ira bena at Merawa on Ravisa. So ang dutunayawan ni mami tata agent is like a lawyer. You cannot promise this person I'll win your case. But oyaw based on the act na grammatically relevant act tungo. Based on that nangiran nito na okay we have a fair chance okay let's do it and nagilib ato maybe turang nilewa. That's what Bunwai. Bunwai knows all about mate, but he can do as much. Satu na may o sana mate nga, you will die. Ito to what na ni agency, but you must know. Mo ila amo yung apa. So you must have enjoyed the role, eh? Ngayaw sa may yes. I enjoyed. Ocho sa may on sarane tangi ocha sa may bisawian na law ministrandi that only licensed immigration advisors can advise clients. So, I'm not a licensed immigration advisor. Wangi awa apply mo become a licensed immigration advisor. Decline te na nungu application. Baleta
Ando dono mo rua o chayamba ina nunggu bimbi mena immigration mengira new apply. Au I sabet ni other 2 see. years so ngi apply 2 years so ngi decline tai. But it's a lot of money to pay. If Amanda applied to immigration advisor license, iyo Every year? kaya ngi wele tu nga Dr. T, Hmm. anong ko every year renew ta a license. Wow. Ayaw giwele tu nga na ngau na sa ina licensing ministry sa ba review talmay na nung former branch manager ang nga yawasa keme ina while she was the branch manager sa ba review mo after leaving Suva la oy Wellington la osaray Rusia mbea Dubai matay ngi Rusia and then came back to Wellington sangi nanumo emo as a resign na immigration to become a licensed immigration advisor. So she's based in Dubai. O maram ni rotu Malavinia Embassy. Iyo. Oh, So ang giba review talmay area talmay eu ere ni nunggu advisor. So that's why eu da abatua immigration in New Zealand dan nunggu advisor ci o nanunggu former branch manager. Iya. So nangunaw sa ami da ang business cho ina au sangile huli au lebuli lawa 2012 sa miyo na 2017 and yung ang ba osos tinyo to ina ba alewo Dr. T volunteer work. Ayaw si volunteer to may na anit kong bulang-bulang ko. Started with 10,000 Toes campaign and a part of Vingarabi. Na eno sa gimi start vici o sa yan ba ibitu ang Vingarabi chumi ina ngonela minaten this wellness go lao ina ya longwe. Ang talit ina yung mundo Vingarabi. Undu au Vingarabi sarto nga ba alib na nangu oro. Ang vilita itu na itu komite ni oro na enovator ta itu oro suleto ang gumbula na oro bawachi ina au ake baleta oro au yalonji na tal tunga ina bata undu talite ina mundu Vingarabi tu na animbula rambai. Yeah, so that's what I do. Ayawa wachingu turangani sosona veva tolu angu sulisoli ruo rusaba wachi nungungonela sangi pomberi wa makumbungora luengu tangani ngoro saya rua luen rau. Venra, wah, sa totokan din na. Kalise, totokan na namu, wasema na namu buli, namu takataka, nabi bolo ke, nabi kurubu, mo takal kurubula lako kina, may siyama talago, kina nandoro bitalan no, nangono live kina kani Pacific Engagement Visa, doon ka na nung talenta ka na Iya, nung sumuchuk may na nung rataro. Nile rataro chukumaye. Do sarang nataro ka lang chukumaye iya, kalis na oira ko rala ko iya, na agent. E sora ka may yo wa so na agent me submita ka na nung imi account no na submission in the portal Ya nakanga sangit tukun bira. Do they have to iya. go back to the agent? Me tukun me bira na madala ni nonra submission? Dr. T, iya, Dr. T, ila bichi mbaleta ni senga ni ba alota itu ay mamidada agent levo sarti agent sinindo yalonjina namba isawati endua me erubita tavini o apply nandua agent o cha nangona sa orto sa notified in ene sa outmay nanomo sa selected these are the documents you bring and come and pay us 10,000. Ulu. Mocha sangi ene o ya. Mocha ma engini chomai. Nete sista. Bu eyo manda. Mocha ma yo sini ilachi o 10,000 and all that. O nanu mangoya o esa selected nga in the own way. Esa ben atamo yo mi bu ya. O sa ni esa real. Ibi amoy bola. Iba muy bola amor tu email ten maybe. Apo yo da ababindo agent.
Iyo. Tu ni martus tu mai bola mai sini on to. That's yours. Yes. Ya amen tu mata tal changa vira agent vi ima me agent. Ni tu ai bola eva o mai we or agent from this office. It doesn't belong to you, the agent. In a that letter is written to the applicant and addressed to you, the agent. It's coming through you. Maybe or you pasti na to the applicant. To the applicant. Eleba agent orang ni salah tu ni orang rawaila boya na orang gongo na tu aya. And they couldn't give her to sinrawan tu ni sulebea mau gitu ni ya. Itu ni ya. Oh, eba oi oben ata. Oi ora ni email sara moi o email virtuna peer support. Yes. Mertuva maybe on the copy ni ayan, but agents don't have any right. Mera win ata mera burong. That's not their property. Oi agent sa uminga to do the work. Yes. Nangona sa mi enable sinyomu. It's theirs. Yes. The Yes. decision to come back to you or find somebody else or do it on their own and non-rich on a client. Exactly. The power of our client is tini bindu agent. Yeah, I do na numachu era agent that they have power over that document. If I do a client lamai okay, na wangti na imi account tandun. But mer sabili burong sa so wasante na walang gong dito na tarong everybody move yo ayan do move yo we 380. Tunay po, yung muso mo bertunggo, sa so much too. Nang tutun mi na niyo sa selected daw sa mi so much to 2,000. Sa ere bertungo may refund sa sinraw. Tas yang apa ando? Iyo, lately na bula sa ocho, somebody latal may biyaw. Bato andua non abesu nandangaw na. Ala Australia, multiple visa chi on gila, bato rona na parents mi Australia. Gibeso eta boda ni etombo nyo edada elengayan wes mai lestal mai so ortongi va ototal me buando e bola to respond adaba ebetuna baleta makavaya e mai pabe me bu ina agent oyang gimi da avatal that letter ototal mo evia me mi da avatal ibichi seme bercho alle bota mata mera understand tenania ango it's a professional service mera demand ina to get the professional results sini me suminga na ilabo mo ongi me enma so ngo ever chungo samber chunani out me na ma result maramgo so she paid 10,000 She paid them? She paid 10,000. I was ila na sombe ever rong chumina kabingo they went through that agent too. Wirana ila. Iya. 10,000 tal ang wirana somo to that agent. Rito go na vital lo sa yung girong mo the chi onda nabi pakarara matake na kaurida kalisi moni chinugwa setu sit nugu live chukaya dona kan na lebu ni taro la kumai because it goes up la kuma chachuka na kan ni ba madal tak chukumai lebu la ko bena agent second sole mo agent na evidence di ko sa submit tak iyo that is a right of the customer mera tatapatan go when there's a lodge na minano na documents as soon as you lodge that documents va uteles talwa go sa lodge chinano mo documents go na no mo receipt go na no mo aya manda doctor T I hardly meet people sindu sa tavera tamata lewa tamata I've never met them exchange ngai labo through M-Pesa or bank account nanon the documents kaya la minanungu email we never met nanungu ngaraw na to abingo ya Dr. T au libulira minanungu alidada ina immigration in New Zealand au marute ni ina jina ni chini me ba ava nanungu da but that's something mibu au in life but nambiti ni seuda awachiko niyo do level do merando reject my own ram merando merabatarong tu wete oyo sa
Osa lodge ma overto ya tu norto sember cho ngamin daa. No. Application ni sa lodge ngani you should have the evidence ni sa lodge am application. Full stop. Dotala agent level tundu the abachungo. When they lodge their applications, they don't declare that they are the agents. Ila? Tatovata. That is a requirement. To be an agent, you mo declare in a virtuna immigration, I am the agent. I am the agent. So, baleta na soa ay na yado na pepaya, na rani bete italanga inoy o agent. So, yung au sa ilacho that na agent ko, they live na nun to clients. They have a lot of clients. Dr. T, I don't have many clients. Not many. Or to na agent ko, they have a lot of clients. Yan na to client duvango. At one time, or to leono, or to lao bina agent o changi, or to laan gisa reject ke menando, and they pay thousands of dollars. Mendo do that non bank statement abaya reject ke menando to bank statement sangi to ne bertungo ela baba do agent mantanga mena immigration sin ila itu ina ni do enda agent eda abam do pep yo ila baba ngo ranga nongo client ngo ni sala ke menungu client raw mayo na visa se sini rawa ena address te me via ngo wa bimbi ni sini rawa na address te sanga ma vamo va te ne bol me vi ngo ole to ma vai ango va te na vango va te na nongo va ni business yo omdo ridam tu ole nga vam va te na mu address nga en mamale ortuna agent ko wa te du na ngo na ke vela ani inanda tamata bo they create their new emails na email me davate ina irata matango. They don't declare them. Balata nira provide tinachi fraudulent documents na immigration Yeah. Gi so tamata era reject na mai dengan dola meterong itu na puyo na sindani lodge. Kuy na sindani lodge amo pepa ba ni. Ortu ba lama. So nguna they put in sponsorship forms, sponsorship letters from people who do not even know these applicants. Dorongone rong sarchanga me but few Gila years ago. maya declare na immigration. Yeah, we've called this ama he doesn't know you. Tengo. Do example go Dr. T. Touch ko. Dangaw na vida ba isaw chip and before COVID do nunggu brava overstay mi Australia da mi na fami di do sararu vital no satun sar menggiri chau mai ni so minar tu or mertu la mai me da na tu bisa yo ya na orang me vi itu nga andu ilatu ni rata matali nga ko ndo tete rababa livin na raba ayaw ba matoka mena or so au sa look forward ni ortu na lamai Tanda singa sanggir sarma yo mi Australia kalisi ortua lebi tunggu ortu sava rusong bian gornawanga gina men ortu chio yo ke sandon acha na mata klelea la sarana amgasi ula mila Gilbert la ene nangu office ene sara kalisi ware ni ortu lebi tu mena tu nasara ni orea iyo ortu sava avala meaning ortu sala atal nando abanua ilama baba la sabtu kami gonor tutu na vio miwanga itu langan go itu labi kalis yo tanga weni itu lana lain tu gilisota ni mai yung giredir to dua tangan dua file sa rongo chi ortu sa vambe da ina mid site bono ni lodge ortu gisin la amai they never came 10 months later Dr. T ortu gisala amai to sa amai au sa redir tu ngau sa dula amai Terus adur sermai, o sa odan cinawar ini amendo, sanggil atau minggu. Ortu sabien ortu sa ini esaran 2 kali sih itu manda usa rosa manda na bu itu mi tu batu tu sama manda biu.
Oyo ilau itu mataklile yang girime ino ame Australia ni itu sana sumbu minawanga. Oh ya itu sa baru sumbu besar tunga minawa begitu entalo ya. Sabi sa utala anggo. O kalisyo es ndusulia sponsor. Dungirita nambango sol serme wanda abirtunda nam. Dungirita nambango abengor na ba sponsor tini emdo. So abengor is tabirto sponsor tini to the amount to pepa. They pay 2,200 each. Orto na levi tungo Dr. T. Taman gongo wakando. Orto sa lodge. Orto wawa tu orto sanggirita cak mana bango satu mesin ila ode ata matangore ode ya gosin na namba ya ban orto sabo sabo sabate ya ni ada ban sandu blok ta isra mana namba ke orto bo ama ina that namba amor to orto sanggiringir cak ini orto tarong mai sa uda itu pepa so 10 months later orto nga sanggil amai sanggil ana office mid city sanggil print antu ndo mai orto leta ada orto nga address ta ina orto oro itu sanggil lambe iya kalisyo itu gisal amingo itu sal i-check te inamay ni reject ket seranga itu pepa serang manda sar mo reda sa reda sal pu handa lang galiw siya nga kalisyo ngo sin lang galiw itu may itulo ni uwa may itulo tali awin saraw do sin ni lodge kalisyo itu bin at seranga may itulo ay labo ngoy ito na may itu binatang kami itu lodge. Chow taras ramendong go file. Chow inira amurandu decline na. Stando la basar beto. Okay. Amdo vole toto bat kere. Amdo sa redan toto bat kere. Toto bat kere. Okay. Redan go una ven atamu bari dabi barte nabi amdo. Andu indu inindu reject ngami pandondo nindondo ngami reject. So abis endondo ngami reject. Bati namundo. Go redan go. Saba leleo ngamo anggo sa may sign yan. Iyo mundo rida mundo sign seranga mendo a compliance officer. Esa bola mayo emdu daba mbuta. Emdu mbuta as sponsor. Go saba le ke fer tuango. Gisini central mendo immigration officer emdu sa bisaranga virta tamban nindo biba gangay na immigration emdu a compliance officer rifate inamdu kisi. Sanagi udama. Kartu makadasar nga ya. Ode aventa mate amdu so mamdu agent. Iyo. Ibe avanita mata amdu so mainam amode avana. Itu sansarani ila. Itu ilang avana tobata. Itu bi adib tungana tobata. Balata eva a amdu ilay ea. Inda tu saranila anestesi ni inda tu li report te ina. Report te ina au menda mundu ibola me anestesi ni sachu inando mundu file ni report o yau sanangi mera ni da avando ai bola bola virtu. Ni o ango embuto odi emdo. O chimangindo talalenga. O esing ilay tu mena immigration ni emdu agent. Redan go balay tu ngada mu amu oro. O esing emdu agent. Inda tu sa sinda da aba inda. Sa serangay ma Dr. T. So ngor to ilalango for life fortuna sindan lay Australia. Sindro. Sakto makala. Wabo eba orto nada aba talambe endo talambe alawa merin orto lain. But otherwise iya. They had money Dr. T. Orto ya rosang bulba ada undol amlilendo nga berto 6,000. Erto ba lori ra ba biliacia stoa. They had everything. Ang gitu berto. Emdo sinangan rebe emdo ba sponsor. Tio. Emdo ba sponsor. Emdo lang ay laban to emdo ba anjinjina ni emdo tamataraw Yaw bukti ni emdo nga na hotel Sari na. Raw sarang Abala mandakti ya ando iyo ni lewa Mativici ausandu rida ma autumai ni tu ni bando dono vi atatu batayao nangon ni consultation on tu na verata mata ano mo visa na sinirawa at this time satu kun sarangain na sinirawa but these are the things so ironida aba iyo these are the things so ironida aba 4 months later isara ni satisfied na ango come back darung gimi tawala lestal mai eso reject nga mo ra bisa asar me bia o meriden siya nga mo bisa don nga me reject dono sartunga these other reasons
So ibi nangan dendre for them to hear nindo tu nani bi ya. Siang sini raw. Ira bena atanga I pay you this merau saranga. Merawa. Iya Iya. nasaranga ya bikim ni navarang ucuk mai ndo na kambing bisaranga ya bawa kana kat kuncuk go kalise be ikim ni na laku be irna agent to boleh monitorong talanga na nonra liseni se la detail se so tala bi tuk tuk so mo kila mata ngana dan retengo edan tu ngotobat saru te merto sangai bila dek tu turangango. Yeah, 7 of them, Dr. T, and doang nor to sponsor. Vi endam tanga endam bu ila to ambula mi overseas sindang data mateli itu yang babi Italian ni tenancy agreement will only allow the number of people mechi ilo mani balea. 7 of them doang nor to sponsor. Gira to na immigration giri via don't even know them. Sin ilerto. Yeah, according to immigration, there is no other third party but them. Wow. Mm-mm. Kita ko Amerika mata nga tambu saranga. Kasaranga ni tukul Iya. chukure me ka kona soli sponsor ba ko Italia. Sa rong sar chukame na ngona takchukin Well, na green card. balata andangona ausa long way back kabe chini be ambai do turang la mi bono lebu Dr. Tia nela bubul any 100,000 in his bank statement ela cho minangu office me pa Chinese ela minangu office me erenda una sponsor mo evolia o cha wa tarumi Esther no you don't need a sponsor sponsor una bukti ni ongango na hotel nga o sama in the valak ya depo eu ngutun tu me biong Marok gomul amai mumi ba arida mumi so manda sponsor na sponsor ai tabim bimbe cho awa sponsor mo ila tamate invite ina cho mai balata nyo ena mitango me ina tamata mamela mai wa ero wa da bani tango me ina tamata man you don't even know that person Giyon ra documents sa sponsor they only want to use it we ranga tamatera ila their family their friends Ngome ngilebo bira agents ngome rami ba atani te energy selling the sponsor ngome sponsor I sell it for $500 iyo any macho Oh, naganggaron saranga bikim ni na biokani. Bosi binila ko chungko na kani visa mo Australia sa wala kong ko New Zealand or dola talang go Amerika. Amerika matangang ko manung kumaram sa strict saranga na law sa toso da kanila ba ni bon. Pangrito so va nga bon amusa va atumengo vi vici ve 40,000 na bon oh sa siya ng Amerika Iya, batangon na ni Richie ko iso koran do bakata na no kumarame. Elewe those who spoil the opportunity for other people. Kaya ko naganggaron kit. Di na sa. iya Isa. Ya, dapat na nung baka sa labir iya sa apply ko na. iya do wachang go Iya. oh Iya. o immigration o enda tamata enda do chuiliwa onda buu o immigration nangin do catch up chan Vida saramba imanda if you have a big amount of money mela ano mo bank account you get a visa approved later on immigration sangi ilamay that's not your money you must have borrowed that money from somewhere so if I'm building dalam sam nanomo bank account you have to explain me convince the nanomo case officer that really is your money but the purpose of having a bank statement but was even na visa ningande you must have a bank statement baleta na visa ningande they always want to prove two things we keda bono vengande in first whether you are a genuine visitor jino vengande jina and the second one what are your incentives to return or ruango so if you meet one you don't meet the other mo visa na sinrawa so when they proved ina you are a genuine visitor o na batawan na no mo bol nimbange mo mararo ina mo lavo to pay for your expenses nyo ngande mo bondo pati ina no mo visit o na vanotani so you must have money if ay imbita tungan ndo alam sam you are not a genuine visitor o sinibaro ni
Tutupatanga I enda evanda vela china oro da baba arau sa songo ni maya ango sinda tunga dalao. Me baca that idea behind that. So two things and we approved that. Whether you are a genuine visitor and what are your incentives to return. Eba o amo bank statement to isini varite ina ni orawi labo chi Rabsa kulkulu ina sinla. Meleta tamatanga li overstay in all these countries sa tamata li Bangarango. Right. Pangarelavo. Ira tamata li overstay chio. Iya. New Zealand, Australia, America. Ira li sali va mera Bangarelavo. So you must prove to them ni, yes, I'm working here. Eba onangande, I'll come back. I'll come to continue this work. Any match, Vitalia amengila umbate, so they just decide, Vitalia, I want to go sa Rawangu visa, I am not coming back. Vitalia ya, you've met the policy na ngono you apply in. Nom gili overstay sa nginom nga. Isa. Totok sarang kalise na mo bibakayan ratsia matanga sa ngono do viwo sa talanga vera nang lakot kanya in and out do nakambimbi talanga ni chiko talanga nung track record ni ko lakulis sumay varte kaya ni Rick and Trusty Oh, yes. Donya Yes, yes. Iya, ya, sabar te bina. Ya, sa do rawa wili to ba ni bisa tak serang ina profiling whether you are a low risk, medium risk or high risk. So irang high risk kaya sa sinraning gonggong ko sa decline serang same time. Wow. Yan do talaga na ni Ruby talo kay skeleton mo na kalisi na tik-tik mo niyang bakin ko. At kung ano ko, ni do na maramang gali ya overstay yung beka ni Amerika. Sa lista libiti sa hanggang lako Australia. No nalakong beka Australia, sa lit kumike, do na gali apply beka siya tapong gay tukun, gay decline beka. Nirto sa semata na bituk-tuk kay to na bimatintungo. Dr. T, this is very new. Gue itu nabiyaw na nunggu license immigration advisor. Ito nabiyaw na last 3 months. Kalisi, I don't know if you are aware that as into nabiyaw America, but she told me about New Zealand and Australia. Oro sa link na non ro system. Oro sa link. Balete liu. They are suspicious, They are suspicious. No, you must have traveled to the other country on gili overstay or to naba maybe on the form fill to authorize them to get your details from the other immigration. Iya. But nunggu advice ang gitu na biya ni orusa link. So eba ang link talaga mo Amerika o sa Iyo. Sa nakabayan, kaya ba si talaga na baka nga taginiyata Ino na yata, nyo kenda na okay, ni chuk na di bubal. Da baka nga takro ni da lebi da chuk da bantak chuk na do na yata ni yata ba nakabayan yung makala na do na yata, sana li makatatalkin na kena bo, ba madala tikina. Iya. Wasibi na Ira na protection visa, Ira na protection visa. Nindueli apply for protection visa ci Australia. Lewat mata rasa langane rali dada aci under the table. Rasa uchimbe on visa sa swab asal tenis. Tici protection nga bate uchinga sana solibi anamo Medicare sana bandoni bi omoy o dada protection nga. Protection, yes, it's easy. But everyone is entitled to apply for that visa. But do you just want to apply for the visa mo rawal tunga ina mo dava? Si oyo ben ata me raw nga mo visa. Ya visa na raw nga vi rani proved ina that they have a case meratangom ini ramatin to Australia. Ila? They are vulnerable here. Then sangichi they have the evidence on visa na raw. If they don't have any evidence, pun rabsa kulkulu. They just waste their time. Yeah, and I have once somebody applies for protection, the whole family
na benta na la ni Australia. Na sindan la ni donangan de na buli. So the family includes totoatoyao, awachingu, irkeda lubengu, irkedangu siblings, angu tatangu nana. That's the whole family. Etambu nindela ayan. Iya, that's the bene na achiko eh. Kembali dengan ding bimbi merah kapa eh? Iyo, but so era la ora li bridging visa chi so nangon era protection ina sa so era bridging is not a visa o esini visa me ndala numa me sa o bridge teni o al chonga me adova ni o sa narawata no mu visa ya me adova ni sa narawata no visa ya. This keeps you safe. I Safe. see. And as in the immigration balata you are bridging, but it's not really a visa or a bridge teni all changa na no moare inachi o the visa that you are applying for. So lebo era sando bridging ochima sangili sinirame nandra visa ya, and then they decide to come back. Ngonera les mine merna metaboletal merlestale. Sangi doangan ngukit na lodge na last week nga lodge nga na lutulevo sa hotel mina barombua ya vina sa explain na virtu mortu ila o SLA bridging sa na 2015 now set ke sartunga he's okay, he has assets, he has a good job, he has money, but I told them Brown in a reject na visa because of his bridging in 2015. A bridging tour for 4 months. Yeah, lodging on a Thursday came out on Friday sa Santa ni Raumay. But good they record yan understood in 2015. Iyo, that record stays. Sindani lautani. It's always there. So we understand na bingun kaya anda applyan. They will always view your previous application. Always na bingun kaya. What has changed? Minanana circumstances na last time. What has changed now? Yeah. He was working here. How come this is very fast? O libuel nga na 6 months ago. Ngo esa libitali. This is not possible. So aban werando bitane sa fraudulent leave letters vaya. So we'll always and then we can always play some tricks na but immigration will always catch up. Yes, kanji na saranga. Au sarin sarchunga Amerika sa liu saranga na lau sambit mai sambit saranga mo Iya, na warta kecap saranga ko kuanguri. kecap saranga. Ando teman-teman bertogether nama tunggu New Zealand is always friendliest country and Nana policy is always friendly in New Zealand. Isa. Iya, kali si wata na 10 days wellness program ba nakachungo. Kimem sa malawun dito nga na sarabi kim dito ko yan. Oh, dakati ila. Satu nga, it's God sa shete na awerto ang family ila ima mindo bibiwali orto na nangu cousins tangane aleo and we all big sa shena witu pejal bina asar dulamay and funny ngilasa irangi sini message na page sa orto sangi message andun do talcho mebia ya una la yani kama una orto andun do au sini be exposed nirto virto ena bo ay amdo sandui bunte ni amdo manem but Dr. T ayo sa shete na to nga vira witulen matabubalen all my friends please come lo saben at mi andang bulan-bulan vina sa ngauna va andang bulan che ina young people are dying oya wabarti na che ni 7 years ago oya sandu mi lako to na volunteer work na ani ne chikum bulan-bulan and rata mater tu na chumay that biba mateichi vaccination ni COVID-19. We are saying we beg to differ baleta
results ni tamata, and when they talk about their lifestyle, they agree. Ni results sinindai, that is them, that is the lifestyle they are living. Go as young as people in their 20s, Dr. T, they have very high blood pressure, sugar very high, fat level, visceral fat, everything is high. Young people, era banjinjina tena that their lifestyle is bad. 10 days wellness go, Dr. T. Yeah. I urang buitain na that there is no money involved. No money. Nabi matanggali gym lele betunggo, nabi matanggali programs ni bula, and then we have to pay up. Merani biro but irabing karabia, but ila alu sa sulit to ayalo ni bingarabi ni rabi tamanya found any program go. Tunong ila for too long, and the Christians, we profess that we have faith in God, we pray, but we are men of little faith. Baletani and destiny to unasrangabwa allow that we want to do this, maybe lutain. And imami saraba sartunga na program go. Isang saranga ni da esomi. Oro sa lawa bo inga sandola ngio imami tubi imami anayalo to giving out time. Mami giringan no tunggo ni ben atabi bu we come itu pinggiri cingabaya. So ra volunteers toto bata kito ni mami we just meet up, we just know ourselves, and sa tanga imami sa toso. Atali. So Iya. 10 days, So right now you in Nosor, yeah? Iya. I mean, no, sorry, but orto, nanorto 5th day is tomorrow. So orto sa avani unorto 5th day, going to with the screening. So part of the health screening nandra aya, itule vida we are trained lifestyle coaches. Itundo mi ba matala te na chevera nanondra readings mera understand te ina Adaba irarani the aba mebu eira. So that's why we are here. Totoo kasaranga Yo rito cuma tengah nak kian sa Anggi lebu na anggi lebu sa lutu na autonavira. tinggi. Oh, Dr. T. Autonavi bisa maram na kavini ua. Asto sa maroten irakeda marote ina. Due tumbo na suka, sini due tumbo na suka, due tumbo na ra. Ya eta lei Dr. T baleta na viva no keve itundula ina melida screening. Woo! Na tumbo ni suka, na tumbo ni aya. That's happening. Baleta da, baleta ni kakana sarang ba abuna cek bali buna nanda na tumbo na spike ni nanda ayan baleta ni tu ina rasuka bati na masima amu siningan rebaya ngonta. So ni ngono cek nga fruits nga bati na juice sana angaya gisinin to kakana me a lot of calories me da ania meranli store a body fat sa senga. So whatever body fat is already stored sana release mai me bang ta es energy sana lutu ngayango omdango sa look forward ni sandengo itu sa startal me da kau look forward sartunga. So sa uchime ayani no witu tata endo ela lacho na richoso endo night shift and 8 o'clock ilairandu ana mera ana ibandava sangitun ngayana lawan program go we are encouraged mami ngunu bangana jus atu midday gia kawi ngunu wai hot water yo nisa mendo mix talenta talangu jus me ota merentare auto nimbong indeu na lenga nira ano iraya I have nothing to eat. So that's good enough iyo. So iro se tomana che balilenga iro ana nga balilay sa very mindful na oyo man Dr. T andong gumbula sarto nga from a very long time. Oyo me nga tumbe ya wadapambe via bunway tumbe ani matabubale. Artondo Valilea orto tadingu bat irto lubengu erendo Valilea ni nawitu vale ando boliendo atoa big chicken number 21 se 22 se 23 a chicken
kan go me nando wase va me ana na lo mani bai ni rua madawa Wow. wase va, which means virtua vasanga ortune sindani karita ina ortune sindani karita ina bateni amulilai portionnya mena soup se stew four parcels mena ana na lo mani bai ni 2 weeks. I buy a lot of vegetables. Nando anguna, as ando was tunga bertu balsa. Kwa ana noodles until sa sang bando nda noodles na nitwale bolia. So amunga gibe spend their money gibolia mamu noodles. No more noodles. Bolia nga baleva vegetables Dr. Timothy ni. Ayo oso everywhere. Asandu tu na chona ayo sandu mandua. Boleh ni bingung kita ngau tak benda video se amau na bondo cek na laman matakan na nambera tamata ayo angko bet tidak benda apa. Bendo ni no, but it is what it is. I'm traveling places. Lawi Doang gu spare time da nunggu office work da na telepon di sana laptop sitting office tu amat kai. Boleh ba vegetables sanga rawa biuna ziplock biketu na frija dal sanga peas blend tai biratu meratu ketu na fridge merara. So now asa maro te na ci Dr. T pertuangon lewa na ibale ci nungungan lewa te na bungon go ci lubengo arwoni ngase itu ci wachi gindo tal nama kumbu iromi andabu ndo borjo mi esingi sa ndo alenga mi bure itsami ci ibal Corto santore da mata kelilingo. Aunque yan ramai, o yan ramberme, aunque yan ramai. Sa adal may na aya. Sa ambicho me sa baruda batina bin. Batina bin di sama buto chta bin di satu hasta me lunch to school. So sa maraw ni sandente ang guda apa chama yar tangon gorto sa tivu mer tu da apa. Au tunje vira marama. Ango very effective and marama vale we start to do it at home era nangire the mai aya we vale ma the only meat I buy to ama men eva ana baba ortangu len matu vale and it's working or the set sartunga tangin do voli to atuna dava merto atu ina a lot of vegetables. So tunvirto into we will never go hungry. Sin raban do nindo inda to sinda ay aniam balet sa minto ka kana na fridge. Saya no may bang rita. O cha Dr. T hotel nga iyo ando volte juice tal nga I do herbal juice au ando volte ina tal nga. So aket kedang go era on kedang nga. Ni ua dua nunggu sista yang gas ni buli cok menda buna minita sir hati caca ina message me enambung sista me ba amgo me rua amgo gimata kelele talgo sabi sa na message sista me 5 amgo me ba amgo me 2 amgo itu labi matangali juice so ando marute na merado satisfied the clients na ruru na nunggu itabi ni immigration batin na nunggu tabi ni da juice and the volunteer work ngiyong gimara orto ango len matuvale orto sa understand te new sartu nga wherever I go lawi no fast orto sa understand te na chia that's how God is blessing our family na bingong sa lesto da tu ini reita bingo Wakata bana juice o ni takabachi ko matagal juice mata be habida around your sora otayan. Iyo. Na just so the awachi it's $20 na matangali taba batanga juice Fiji era to bata juice Fiji na ngana non to signature to ito na juice ngo imamnya 30 ina na rara na 10,000 to sa chawngi na bibono itundula ina we do demos or ni buli corporate office imamila ina dulira ina demo kakana bat na juice ngindo tunira. Why don't you do the juices and come and sell to us? Because we don't have the time. We have the money, but not the time.
Cek mambi basa isar na itu lala. Let's do a business. Let's get it registered. Go. Isa may bangani maybe not God's plan. Asa gitu na okay. Disa sin ama so I'm going to do it. But before that, ayo wato wala man nga biyaw. Raba ni bisaw inoyaw. Amazing Dr. Tio yaw. Ayaw do enemic eh. Enemic my whole life. Enemic me gimiyochi sar nga enemic ngo nanungunu juice. Gimiyochi na enemic namba sauchi nga. Nambe sauchi endua nga post mi na Facebook ni awachi na chibal buloruli la me overseas ngi sianga we andraw me listolinra ang girsara we endo anong sista ngo ndam tangango ang girsara we dari aman dari istolinra tu wa endo ngo wala lo me sanga tu anong girbi lubeng tangane me tu listolinra yo iro asistango iro sinilanyo etal nga enemic iro sal asar iro litesta ni hemoglobin level me below rutu. Oh, well, that was last year. Ang idubin atatung sabi sa uche menong lifestyle sa men one day sana I'll get over this. Di na bulan be o March sa April. Eva ando na dito health screening nga wala ang Maril House na balutun ka bitu chia. La sa tungan inor to sa prema batin na to ven levu ni Solinra. So I went. My my hemoglobin level was 14. The last was 9. Aungi 14. Ausa tun nga virto kev na nungguleni timi men. Ausa uram buinjina na asada alubia ngoa. It's because of the juices I'm drinking. The level anto ya tabia Dr. T, I used to have swollen leg. Ya bangwe always swollen. Nabingo na kev. Ya liba andua. Ngono ba susu ina ba lubengu amsa from the ringo au sindan du tumbalabu en ngamento mo senda ungu ya liba ando sindan du tambe balabu on the floor watch ba andua so sa dondo sa remel sa la o sa sara juice le testa yeah. So I'm selling juice. I don't advertise anymore. Nangunava ina undo advertise te ina baleta now. I'm too busy. Asa wrong avio me wirangando order nga me. As soon as somebody orders, I make an effort to me na. Wow, matagal ito sa bata-bata ka, ba't ko narokan damu siya, ko rokan Chika na rokan damdamu, chika na rokan roman chika na rokan roka. rokan roka. Saan Iya. din? Ya rusang bulangan dolar tabay. $20 iya. Wow. Ila mandanas ngayon, ayaw tambacho ananong smoothie ya. Iyo. One do na order sell about that smoothie alone. It was not my intention. Me bolita but on do marote na when people need it, I know there's a need on do that. Sambo roka riri binakan din na juice ya. Kaya ni barita ka Oh, fully loaded. Loaded of vegetables kaya nga bat na fruits nga ito ibalit on kaya. Bat na na herbs, na seeds, lao ilom. Ortu lebi da mara martu talang men. Uyo auli na me vea akep keve. Ila da kertia ando da aba. A capsicum bichi very expensive. Amira bolito na mando abuana rani up to $7, $8 a capsicum. Ni volemento a capsicum Dr. Teo rini ania a capsicum ya ba awon ba abitu. My family ra ania undo volema different colors. Red, green, orange. But red, green, orange, red. Undo volema rini ana ba abitu. Ana ba alalay. Au ba puli di doce nanggu friend. This is how you do. Disin tu ni mo utangami ko mo yung giba o check it keve. The stir fry, vegetable stir fry, the stew, soup, the basochi, the juice, still the same, or tunga amo bulimia. So it's worth it. Bulimay na, akit kede bulimay bale, barangi, the alalay. Aute herbs tiwal, aute mint, aute rosemary, aute oregano, au ben atmo, au bare kev talaboni ayame rati keve. Totoo ka sarang satu ka ngayon mo sinibal na num herbs
Iya, sana ngono antu tambah mi inano mul bonwa mi da eno tamba ano ya utal ngau mi comment cho ni baleta ni my interest is also in nature na ambulan-bulan. Totoka gaitu batana no sangu betul na juice sangga yo tengu betul na tengu bulan-bulan sangga baka tengu tu numpak kasam sepata kalis Iya, iya. Or pa amungane biau. No, au santo bostani. Saro teman da pressure cho. Eu sinto pressure. Eu sinto blood pressure. Au sinto mate ni suka. Au mama rawal tunga. Even though my life is so busy. Au mama raw cho. Bala tambe ani kakanan raw. kan dia na saranga kimbal na muju se kunu bana bi mata ka kede Every morning. Baleta nito nga ito. oh Game oya nung kita mata tutup mati masa mi o cuma ando na tutup mati au Dr. T. tina budi ni apa Au ilan lu o cuma ando abu de niaba not anymore. But sa ando anjin baletang ko ni akita ngaite akita ngaite. toto ka saranga even tini na singa na 10 days sa wellness ko Ako di na mando o di mando re ni lutu levo ka levo na bimbi may na tina singa ngo o di ndo na chukuna na record au itu record may lakau 17 kg. 17 17 kg ali. Due 17, amu second 14, amu third 12. wow lo mangali tina singa bisa wando na kaka Quando mbula Dr. T. Iya. Nunggu sistan tambah cenggo 6 kg, o ya 7.9. wow sa toto ka saranga dari Iya. teman dengan anak kemurirai sa toto ka rere bina kamai bina kabale bina nomuni bibayal ngangkat tak bikin mai bina barong ciko Hmm. Iya. Enda narawat keve. Ambimbi ni enda apa as a group levo irando tara man no rin la ina mul iriveve. No, just go. Everybody there is very nice. Atamata keve la ana they will not recognize ni oy osangi mistat. Ni lele batamata just come nga and sa vata. Vivo sa I tereni vata. Pick your juice and go. Well, tunga ya program every day. Mata kilele nga. Sandangi ngaro na tunga onda bulanis ni visinga levu era na tema ichi o ya undu sanga una tema I ni this is something new. Mendas tini Tina ana for 10 saranga days. tina saranga kimbal na nomu tina sine Uh, na kena lutu nomu 7.9 message bi pa maybe big. o sangkarol saranga na nomu kana But the bimataka inspiration na iyo. Oh ya au sangangani do ana tu ni bi mataklele sindu mata ubio me mataklele mo yung do anyan do ai but I love eating au sindu ngunuchi o yao always eat mundu anyan da ame do ana chu ana 11 10 11 niyo yan ngono ko ta iro se continue ta ina cha nga unu juice picture valalai but tasini wa alewe beleta eba anda go back to our old lifestyle and balu siang anda ngauna we want to be healthy menda sasa sanga yan me anda continue yes dona maramu ga taruh cukup mai kalisio Janet ngono da betek bukin di Flagstaff iya oh Flagstaff on the 9th talanga or to start at 2 p.m. oh oke ya Janet Iya, first screening. Na August screening the ya, 9 na first day of screening. Do wina mera don't miss. Ya, balatera that's their first readings. Na readings ni non weight kev mera nira the changes. So that first day mera kuda lata balata the first announcements talanga mera expecte na on the first day before they start the training. oke
Totoko baka o tikalisi. Ndo tala na kau be awase na viva kungeti vira na barong chukumai membaleto na 10 days wellness program. Iyo, binabaliw Dr. T, like you. Ayaw tal nga, I'm very excited about this program. Di naman nga niyo isinlewan na umay, but you are watching from afar. Nunggu excitement, bina at mo kita nga wira berongoda and want to join. Come, just come. Bring your husband, bring your wives. Lamay baleta from 4 to 5. You still have time mo ulit tali and get ready mo la mo lirava asesto from there rangiran li baba rongay bandava. But I can tell the listeners they will not regret. Irna sini regret ina onra lamay. Irna may marote ina a fellowship domida luto masu just to start off the day. And new relationships may form talanga in. Iwa OCV, we are going to be healthy. We are going to be well. May anda na bulan balab with our loved ones. Yang encouragement obe wasya Dr. T kunirere, don't think you will come alone, you will be left out. Just come on Sunday we emdoy Zakau and Sunday talanga birtu lami and a Flagstaff. Just come. You'll be okay. Don't bring anything, just yourself. Ito taro chukuman go bata ba nandi? Nandi, Nandi sangio chinga ngwendua. I'm sure there's another one coming up. Veira samber ni jointe na samber ni follow te na chi a 10 days wellness ministry. Yes. Please follow the page. Follow the Updates page. kevkeve is on that page. You can't miss it. Right. And from that page, omnisa nagire then do a QR for them to scan that QR and be member of the community. The community page. But go to the wellness ministry. They post in a community is on the 10 days wellness ministry page. Okay. Yeah, bikin kita na barong chukumay na taro chukumay 10-day wellness ministry. So follow their Facebook page. Nabuno kita ni siyam chukumikin may nandi toka, may raki-raki, budi, may lambasan ko kita bitan lo kay isa panapasa sa tiga Posta ito lambas. nga na kabingo some news sites posta ito na kabingo nanronga deumba someone news sites posta ito na kabingo, so go to the page nga rin the in. Totoo kasarang Yeah, so everyone that is asking, go to the Facebook page ni 10-day wellness ministry na information kedi ni nomoni bono ni chukin totoo kabalib kalis binakabalib na siya tumay ni kuwa kay may matalaw na namobe wase ni kuwa na bitala no membaleta na immigration na bilawa so about the tiko yo na nuita kami daw na siya matal na bulatal minggo balati ni lebutala na ulutang bibinakan ni immigration nganrib mi da bital na takabalib kalis. Iya. Nabalev Dr. T, asabani ni binatu yani binabalev ni barong chamina kavni ua asa wa mo de talangayani ni alungata chio. Sabi nakabalib sa lolam sa balib ikum dumino sorry kalau ngata na programo. Nabalev. Matoka. Madito Naka sa rong binaka na nanda semati ko yabi kalisi tutoka na non semramay na sigo binaka ni ko maraw ni rani maybe o say 2 weekenda na sigo binaka ni ko tutoka na non maybe o say taka ko na non kila kami baleta na durbanua Mrs. Kalisi Ratuara da babi ni binaka ni may sule weekenda so na raibo baleta na immigration na durbanua bikim do na sa di kita kichuko muni ngole na PB visa sa tika muchuko na binting takiava kaya kau ni binakate so na tuk matelalay sa so na taro ninga inbox nga mi biyaw mo nang kasi machikim ni bikalis
maro na vital na ni kuwa bataki na 10 days wellness ministry ni ngole na nondo tu Facebook page na pula da bangau ni tukakina sarin tiku na bako koyango ala ko bata na biso ni kakana kena ngunu vital na juice dalam ngunu besar nga mena kakana ronda kena buata etunga na note asini bali au sa bako bini binaka ni biki muni na nomni siya mai binaka bali na nomni loloma kena nomni ngauna au sa lolom teni bali biki muni di kalunga tatiko ni mode Naka mode.